Munene wa cukuru ya primary ya Kithunguru wondiaga atunga na inyilite bata ya kithomo kuyukairwo no rito maturene kenda aciari bekire kithomo arua kuri na bata mibango kinya kuthomithia rito mantu ingi eura kureo na kinyangurano itikinyitie kaita kenda ukaria ruyuro na tariritie mbere yokura ko cukuru entereu ana ne bainyilikani mathina kutho akiwa kinyabare na mibango na wiriro bwa kairasi bia junior kirombo tethio kuma kire atongeria chore na kinyantu bawendi boboya makena babu aina ripotie. Mwarimu munene wa Kithunguru primary na atariritie gitumi kia aciari kuthomithia na muno aciari ba guntu kuria gutigiritwe nyuma gutari gukura tio gutongorete cukuru katwathomire kwa kinya bo bakathomithiana bakaomba ku change kinya miturire yago bamenye kinya kuria bwega bamenye baombe ucenjia maisha makira ntugo aria augite cukuru ta cia guntu gukuni wega bagatengaga kirathi kia kuthomithagia na mauntu maria matimega ta kugia na nda cia gatene na kugurwa mapema mauntu uria augite ni ethitwe akiruthagia cukuru ino itwithirite twina kanya ka ana kuthomithua bakonwa kugia nda cia mapema ni kitu mbaya na pia hata kuolewa mapema ni kitu mbaya. Aciari ni bagutariria buria na bantura jia kuwe barathinikaga ni untu cukuru ira ri akuira ri ngurukia kilomita 10 ni untu cukuru ino yambiririo miaka ya gatene ndi athie kigwijaga na yethwe giukira mwaka wa 2018 aria baugite mwankagia thaino ni thitwe kibatetherie muno. Kowe ndi tuonire tu ana betu bakuthena nontu thaino ntugo twana twethi tunini twa mianka 5 ndwana ro mianka 5 rukinyire uno mwanka ruthi cukuru wala ithe kana ka mianka 5 kuthi kilomita 10 ukona guntu nguraya nduthinite muno guka motugo kumagaragia ana mara bagata batathome ukethira mwana na mamire kinya kithakani utia miaka atindie kira chini lakini tucokiria nkatho nontu agu tukinyite no kwira mwana cukuru ukaranira na mwalimu ukona mwana ekira chini na atumwa ukaringirwa thimu kaya mwena ugu ni baukurukira mathina nkutho cukuru ino tawagi wa roji na kwaga mugunda munene uria bengi akairathi jingi ni untu iria bakiritwe ni obisi ya mubungu wa Tharakani jejurite kithakani kiu na bena wirigiro wa kunenkerwa JSS mwaka tuthiite aria baruthite mubango wa gwita antu na atongoria kubatethereria kuongera mugunda wa cukuru ino. Hii shule haina shamba la kutosha, tuko na ekari moja tu ambayo tunajua mwaka ambao mwaka wa 2027 tutaomba JS kama yale mashule mengine, lakini kwa sababu tunajua ministry imepitisha hatutaweza kupewa JS kama tuna ekari 4 kupanda. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwamba Boa.